Ka Village Defence Primary Committee Nongstoin Area, Hakajanmit Sing Ublay Arplai the Regunailar Arja Arpo, Kalayat Patrolling Surok Bypass, Na Urkali Ter Shidu Sopian, Na Kabinda Kajinku Jing Subajang Surok Bypass, Barkadong Kathani Brockway. Hakajingai Pebina, Lala Bashibun Kibriu Klasait Kali Hakirut Surok, Yakabalakang Persha, Hashidan Ter Kanik Surok Bypass, Lala Bru Baboni Kipai Ba Kibawan, Kilayadi, Ekijing di, Pinbuaj, but bread Pathar Kibilor, but Ki plastic Hakanik Surok. Kaniga jingle jongki kala pins new dur but pins eru e kaya ke yang juki paiba khamtam ki khna ki kinthei namar bon ki be shong dikyat Harud Surok kumta nakliang juga Vdpcna kala Maham jur banang ne shakhamar onam sha shu ban sait kali ban shong dikyat lane ban le kinu ki kams ne hasilan ter jong kani Surok bypass lada dangla biang nang ne shakhamar ke Vdpcna kamban se ban le kat kum ki kindon jong ka an mentara si habangi le ya kani ka patrolling yakni ga Surok bypass kabangila sedang nadu nang thina urgali bat penkut hang te sopian nilalap sibun ki giba ki pajba ki le ya ki kam hakani ga Surok kawi kumban ongno kinong sat kali pathar hakaba man lagi snong kilamana bat Maham ba umbet bat omsha yaki ba kinwan penlong jakasat kali hakani ga Surok katu gadi gawi kabangi lap menne bat sakaway kay kabangilap kalong bab sibun nagipajba kibawan hang ni kiwan dakaba kiwan bandi yadi yagijingdi penbuat kiwan yagajing pensobha yagitu gijingdi ba penbuat te kani kadi kaway kabenta ka penijili ba habang ipet namar pi nang ni ladang iyat yakani Surok bypass nadu nang te syadu syati ngilap bakani kadi kata Surok kaba teng-teng habawanya ki kena kenthei kam sengansyo marbali tibun kinong yadi haki Surok ti nagaliang jo Vdp sini kani kadi kasengi bat kadi kasen ka baningkong kabang ilay lang nila Maham nila pensutu yaki banang ni sakmat ombit syu bat kamdei bangi ne khat burong ya kadong kathan la jong ti lada nang ni sakmat ngin sa penlong biang yaki patrolling ka jo ka Vdp sini pat ladang ilap yaki nang ni sakamat ngimban se bangiha ban simkam yaki banle yaki ka badon kam na ka bata man tela kam yakani ka jingjele jung ini ki jingpen jaklia hakani ka Surok bypass ka bangi ilap mentakasi ti nang ni sakamat sim yakani message sim kani khobor bagadi ka jing Maham ba ombet daliliru banwan banle yaki kam jabo ban penjabo yakani ka lenti ya ka Surok namar ba ladangi nakaliang jo ka Vdp sini ngilap an am don jing mapsyo